Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Indzaba yase-Nciweni Primary School ibe nema-updates lamaningi cause ekuqaleni kuthi uma baceda kusesha ukuthi kahle kahle lo mlisa lofike lapha nalesa sibhamu waqeda ngale administrator nanga-principal ukuyaphi. La sikhuluma nga-principal lo ngene wadutshulwa wabulawa emagcekeni esikolo, ubulawa nemlingani wakhe lasebenza naye. Principal ineminyaka lewu-58, i-administrator yona ina-55. So kuthi uma kwentiwa ama-investigation ngathiwana kuquestionwa i-clerk yalapha esikolweni, ngatholakala ukuthi khona lokuhlanganako la cause kubonakale kunemali lephuma from i-account yasesikoleni iya ku-personal bank account yaShongwe. Shongwe ube sesoyabutwa wavakala ukuthi letindlela latiphendulako leti akusito futhi atihlangani, and then wabese uyabanjwa. Ubanjwa mhla ka-19 November sibe sigameko sendeke mhla ka-18, and then bathena bathi bayaphenya bathola ukuthi Hope bekangekho yedwa la likhani ayena lobuhwirihwiri. Lo muntu lo lofika watodubula bekahlanganise naye usuku kwendakalani, only to find out ukuthi naye lo muntu lo lofika wabulala lapha uyi-local DJ labeka noku-DJ around emaklabhini khona lapho. So nguye lo hitman lo bese ucedelela umsebenzi wa Hope because Hope kubonakala kwangathi bekafuna ukuthi le mali angasayi kwebhadala since beyitofuneka phela. Umnyaka uphelile kumele kubhalansiswe amabhuku kwenziwe njani. Okay guys, kuthe kusenjalo lenye into le ende yafakela Hope mehlo le clerk yalapha esikoleni. Hope ku-social media bekabonakala aphila lenye impilo le-expensive, leyo mpilo leyo yokuthi ngiboneni bekabonakala vele aphila lavish life. So naloko kumlethele emehlo kanti sho ukuthi le mehlo lawo amlethele kanti vele le nto uyindile. Le suspect lena yesibili u-DJ Duki Madisi lo watiwa nga-DJ Duki. Una-35 years old guys, and le clerk ina-26 years. So asathi ukuthi these two bebane-relationship yomjolo or yini le bahlanganisile, and asathi nokuthi buhlangani babo besingakhi, bekuyidili yabo yesingakhi le bayenza bonke. So laba labayi-two bavele bayithengisa kanjalo i-freedom yabo nedingenzaba ya-52K le bekumele noma ngabe kube bakamtholile esikoleni bebatomdismissa or bebadala kancane kancane. Guys, macala labo kane nawo le clerk na DJ wakhe double murder babulale abantu labayi-2. So kuningi nje lokusadokweneka kule case le cause uthola ukuthi baningi bantu le balinkeka lapha. So guys, kwentekile konke lokho. As for i-update today sishiya la cause we all know ukuthi umndeni ka-principal ukuvetile lo uma baya kubabuta like ma-question ukuthi yena bekabonakala angasi-happy nosibele u-principal because kuningi bekwenteka kwaba ne-break in last week and then the following weekend soyabulawa. This thing ngathi yaplanwa kutsala just that nyalo kube sekwenteka so kube kwenteka konke lokwentekalako. Guys, please like, comment and subscribe. Ngidonibona ku-update elandelayo. Bye.